I know I like me some food. What's going on here? Got the chicken breast. I'm sorry again. Reage sem ver, tá? O moço pegou um frango, tá cortando na metade ali, passou o azeite. Ok, aí abriu o frango, acho que ele vai botar algum tempero, alguma... Tá no... Halo anjing. Dada ayam dibelah dua, kasih minyak. Aduh, dibengek. Reaction video masak dada ayam dipotong.